Prokuraturadan dagı, ошол айыл өкмөттөн дагы бир чечимге келишкен экен. Бул жер мамлекеттин жери да. Анан биринчиден, экинчиден сиздер тууган адам экенсиздер да, мисалы үчүн. Бул киши мисалы машина менен кантип кирет бул үйгө? Мисалы мен логикам жетпей турат да, бул жерге машина менен кантип кирет деген сөз болуп атат. Же башка жактарда жолдор барбы? Жөө өткөндө дагы бул жерде мисалы кооптуу болуп атат дейт. Бизди сөгөт дейт, бизди урушат дейт. Келиңиз шарабыдан эке. Айтыңыз мынакей эжебиз дагы аябай жакшы. Буну махалат нималар айттык? Bu mana yo'limga mumkinmi? Qanaqa siz uyalıysiz? Ana siz uyalıysiz. Ana siz uyalıysiz. Ayla baqa haqqingiz yo'q sizin. Otamni joyini olaman. Qanaqa otasi yeli? Ha, qizil kitobga bor. Qizil kitob bo'laveradi, kitobga bor. Ha, el bu ha el bor. El bor. Ha, yaqa so'z hal qiladi. Kimni joyi el biladi. Ha, bu yerda siz qizil kitob boshqa atikasiz. Ha, boshqa atika. Meni qayhoq qayta qaynana olmasiga. Nima qilish kerak? Sizga ariq kerak, bizga ariq kerak emasmi? Shunga kiryapsan, Ha, kiraman-da. Tozalayapman, kecha tozaladim. Nimaga baqirmayman? Nimaga baqirmayman? Mana joyingni suvga kiraver. Mana uni ekish mumkin emas. Nimaga meni yakada hammasini men ekish kerak? Menga toza havo kelish kerak. Ne olar bugün tökten da. Axir meni erim ishgan, hozir meni bolalarim og'rib yotibdi. Og'rib yotibdi. Axir bachama gulbirda xusham, qorma Uni kim haydi g'urib xallama o'sha boladimi? Baxir meni hozir erim ishgan. Nimaga meni yakmayman? Nima haqqim yo'q ishgan? Ekmiysan. Nimaga? Ekmiysan. Mana meni otamni joyi. Qarangchi. Qanaqa joyi? Ama keyin sizning otangiz joyi bo'lsa, bizning otangiz Yo'q, otangiz joyi emas. Buni dokumentda bo'lsa bo'laveradi. sizga ajratib bergan. Dokument turibdi. Sizga ajratib bergan, bizga ajratib bergan. Nimaga sizni siz sirimizni oldingiz ko'psiz? Necha marta urishdim sen bilan? Ha, mana qayta o'g'liga qoladi. To'xta. Necha marta urishdim sen bilan? Kimga qoladi? Kimga qoladi? Kimga qoladi? Ota yeri. Siz nimi solos? Ammasi biladi. Jam bo'ladi. Bir to'g'ay ede solos. Ha. Hozir bular yerda. Yo'qchi bani yema. Nimaga bu yerni tortib olasiz? 3 yil. Sizin altınız kim? Men aytdim, Tojiboyev Zamira. Tajiboyev Zamirajam, mındayda. Bir yerde misal minti vuruş talaştın gereği yok. Mana shular qilib yuradi. O'tirsangiz, misal o yer hozir kichinekey yo'lda mına, yo'la. Bunu sizler misal qanchalik tengelde el olganingizlarni misal bu qo'rg'ov organlari ana Qizil kitobga bosam, omay apa aka menga bir tarix Kitobda kerak. bo'lmaydi bu yer. Axir nimaga siz kitobda bizga bo'lmaydi? Guljanni chaqirasiz, Guljan. Zimbilan. Ha, Guljandan pul adam bo'lsa, hoyaqa sotga chaqiraman uni. So'zga Uni ham sotga chaqiraman. Pul bergan. Men pul berganman. Aholini qiladi. Asta qamamen. Men doqa 75 ga qilsam yo'qmi? Bari yo'q, Allah biladi, Allah yo'q. Bari siz yo'qqa. Mana shu iki ayla, iki Mana bu otamda joyi. Ha bu sizlerin atanızdan. Bu ham otamda joyi. Mana Hammasi bir. Qayta qaynamni Joyiga qo'ymayman bularni. Qayta qaynamni jeri. Ya mashina qilib yurgan Nevaraga mumkin emas bu yer. Nimaga nevara? Chiqmoqliga. Chiqaraman. Nimaga? Qo'lingizni qiza chiqarasiz-da. Bo'pti-da. So'z hal qiladi-da. Qizil kitobga bor bu yer. Qizil kitob bo'lmaydi bizga. Nimaga? Keragi yo'q. Rost aytdim. Hoyaqa buraydiganlar bor. Yoqqa buraydiganlar bor. Buraydiganlar bor. Bulardan qatalar bor hoyaqa. Zamiraja. Qizil kitob esa qizil kitob bo'ladi. Mana buni meni qara. Mo dadam deyir. Mana Karimov Baxmalxon, Karimov Sharobiddin. Bu opani uyi ayol. Meni uyimlarga chiqib ketganman. Chiqib ket, ha bular qayta qaynamni. Mo otam deyir. Nima 3 yil 4 yildan beri bunga kun ko'rsatmaysizlar? Qachon? Bu kishi bizga kun Yolg'on gapirma. Mana o otam deyir. Mana o otam deyir. Bora bular aka uka bo'lishib, akam o'lgandan keyin shular qo'ygan yetimchalar. Ha, ularni ko'mdim. Baqirma. Ularni ko'mdim. Hamma bular ko'mdim ularni. Siz ko'mdingiz bularni. Qayta qaynam ko'mdim men. Hamma biladi elbette. Meni ko'mganing yo'qmi? Aql ko'mdim qayta qaynamni men. Meni ko'mganing Men yo'qmi? gapiraman men. Ko'mgan bo'lsa shu yeringa gapir. Qayta qaynda qolgan yerga o'tiramanmi men? Yo'q, o'tirmaysan. Nimaga o'tirmayman? Yomon bo'lsang o'tirmaysan. Nimaga yomon bo'lsam o'tirmaysan? Farzandim undan. O ikkita farzand o'zingga. Ikkita farzandim undan. Qayta qaynamni jeri bu. O'zingga. Qayta qaynamni jeri bu. Qayta qaynamni jeri bu. Siz kim solos? Aka men kenja Meni o'g'li qaynama bo'laman. bo'ladi. Mana shu uyda. Şerif şey. Ha, bu dadamning ukasi bu yo'q. Bu yo'q singlisi bo'ladi.
Şimdi başka bir yüzümüz koydamazsa ki. Soramaz. Tura. Hazreti Melek'in içinde joyda Hazreti verdi. Bana yaşayın deyip. Joyda Hazreti verdi. Savurdu adam gelsin lan qarab tursangiz. Mana jönök öyle narsa şu yerga Akı benden şabana kerakmı? Nima soyasın? Ha, meni uyup bir kichkina bo'lsa bir şabana koymasa. Doğru. Haydi siz o'zgan yavaş chavalab ko'pda. Nimaga soya ko'tirmayman? Yaşaydı ki biz almayımız bunu. Nimaga soya ko'tirmayman men? İşletiyordu ananda kılıç. Menga soya kerakmi? Oldurasız. Otamda yerine malı verirsin. Gerekmez menge. Sen şabaltaka streka qil, yo'q pultaka streka biz hech narsa qilmaymiz. Biz dadamız maslı. Aka buni Mana agar dadang bo'lsa, bo'lar zaman onga. haqqimiz yo'q bizga. Onga bo'ladi. Sen olasan men onga. Mana bul aktivist jigitken. Bul aktivist jigit bul sizlerden aylаңыздардагы мындай патриот жигиттердин бири да. Бизге айтат, биринчи бул жерге бетон куюп салган дейт. Ha mana şu uyboy qilgan uni. Bu kishi Анан кийин urgandan активист keyin. катары Urgan kimdi urdi? Sizlar urdinglar. Akangiz urgandan keyin. Nega куюп салдыңар? Drogan Oğlum bu nazar. yakta tösüp aldılar, biz gelip durup bu yakta açtırıp geldik. Hakem Bu kishi urgandan keyin qildimi? Yok gelişti uruş Yok, falan. uç yıllar orada yaptı, uç yıl. Yolu açıp verdik. Ha, uçta bir Geçen uç yıl, yakında uç girelim yıldan beri onu. yaptı. Uç yılda teyirse? Eki valgandaki daha o turistine toplanan oldu da bir yerde. Nereye geliyor endi? Bunu eki valgandaki daha şu turist. Nereye geliyor endi? Gerek. Bu yerde munda bolot. Zamirece oksanız. Sizlerden üy bürölük maselеңиздер бул башка маселе. Ата жай, ülke jay, başka mesele. Negizgi mesele Zamirece. Muna siz ушул үйдүн ээси катары, мисалы ушул үйдүн ээсинин аялы катары. Мунагы жолдор siz dagın Kocayım az, ortada yol kesme yapma. Bu yerler ошол men da түшүнбөй Zamirece. Bu yerler sizin de atanız. Nima bo'laman sizga kelmay yakmaymanmi? Men to'g'ri tolni yakdim. Menga to'g'ri havo kirish kerak. Qanadani joni shuncha bo'lsam o'tirasan. Mayerden hakem mayerden markete buzu. Manga o'tirib. Mayerden aşık idi. Uruşma. Buni chiqing. Ben Onda Bunlar da hayda barışka götürdü. Verin sizi atamızı joy. Akesi bizi atamızı joy. Sen de yok. Sen buradan öpkegenin yok. Bana otamdı joy. Bol değil mi? Çıkmışlar hem bol değil mi? Bana kalamadı joy. Zaten bunu yön sahibiler. Tak. Kızı tutabika. Bir takamazı kadı. Bana kuşlar buladı. Nega? Nimaga? Siz kimmiş olasınız? Ama kimizin boğulu Bunların materyalince kavarınız var mı? Xabarim bor, men bilmayman. Hammasi bir odam. Nima deyman men? Aka-ukalarning bolalari. Aka-ukalarning bolalari biz. Bakını sen yap. Shuni bilamiz. Prokuraturaga qayrildik. Bittasi ham kelsa kirgizbay ash qiz qarg'ab, jomon so'zlar bilan o'tkazbay qo'ydi bu yoqqa. Anan biz qayerga borsak bu tog'ajiyonni kelishtiramiz dedi. Ayol boshchi nima? Idorani oti nima? İdoramiz oti nima? Nariman ayol. Narimanga bordik. Borsa kevegile dedi. Bu dedi, buni eri men jindimin deb borib jindilikka soldi o'zini. Jindini qog'ozi bo'lov, qog'ozsiz eli bor men jindimi. Bizdeki deb 200 mingga yaqin ishtarab soldi. Birini to'lagan yo'q. Biz o'tib ketvasak bularga ishtarab to'latkilar. Bularni qamag'ila deydi. Men nimamga qamala? Dağı meni jolumni to'sdi. Men dağı u yoqdan yurganimda baldarimni qo'yib olsa 5 balam bor, o'g'lim. 5 havo urganda nima bo'ladi? Men o'shalarni to'sdim. Qo'y urmag'ala deb. Men mana bunday bo'lmadim. O'shiga shu yerda to'sib, o'sha manergacha ochib bergiladim. Ochaga bordim, o'sha Dadiya akaga jalindim. 22 yil qizimni berganman. Qiziga ota-onasi hech taga qilmaymi? Men bitta yostiq
Tamam kılanım yok. Hazır 7 aylık boyunda var. Kızım kesem onda kıladı. Hayır kıldı. Balası tuğmagan. Tuğup kalsa men nime kılam? Meni Kırgız degen Tuğmagan. atım var. Bitte beşigem kılalmasam. Oşoğa şilerge men kayrılganmın. Oşa kişi etkende bardım. Maylim nime olsa oşoğa barıp kayrılamın dedim. Men nokatan çıkıyormun. Apam Kırgız men saltama taştamayımın da. Yataca şey elbaytam. Oşa ayal koyup aytat. Küçüge çıksam ama uğraşıp atat meni. 71 yaşka çıkkan Noğul Aksakal Şarabiddin attıçı. Mına uşul hazırkı ızıldaşıp atkan uşuna jaqtaşıp atkan aylanın atası sыңары болуп калган аксакалда себеп дегенде буга чейинки аксакалдары аталары эми бул дүйнө менен кош айтышып кеткен эбагыле. Азыр жада калса мына ушул аксакал айтат бул жакты бул жолду бууп салган аскергенсип дейт. Могу жерден кичинекей Mana yolum var mı? жолду гана калтырып койгон дейт. Mana yolum var mı? 71'ge çıkan aksakal şerden çıkabı. Ya şunun için biz ya yol açıp verdik. Yok siz aytsanız çıkabı. Sen oşu bergenin yok. Екі оздам зорға шығабыз. Екі оздағы зорға шығабыз. Турау чинчина келдім нерденчи. Эми мына ушул жер мейлі ушул Шарабиден Şu yol mu? Başkanlık olsun. Ha ilayim yamallarda uyu kuysun. Şu yol mu? Тура түшүнүн. Менин оюмча мисалы азыркы биз жогоруда көрсөткөн жол бул мамлекеттин жолу, мамлекет берген жер. Айерге эч качан бетон жаткызып же шагал төгүп тосконго эч кимдин акысы жок. Булардын да акысы жок. Сиздердин да акысыңыздар Aslında жок. kılıp yok. Duyakır. Бирок чын-чынына келгенде ал жерге машина батпайт. Urmatlı görüşler, Biz daha bir жолу кайталап коелу. Мына ушуга окшогон маселе өтө чийлүү маселе. Кыргызстанда өтө көп. Анын көпчүлүк мисалы ушул темаларды чагылдыруудан уялышат мисалы кээ бир журналисттерчи. Бирок биз элдик канал болгондуктан ушу Швейга программасы мына ушундай да маселелерди чагылдырганга мисалы биз бел байладык. Себеп дегенде мына ушул элдин эреттеги маселеси бул сиздин дагы биздин дагы маселебиз экендигин унутпасак. Эми биринчиден булар биринчи жолу эмес 3 жылдан бери ушу тополом. Кандай аракетти кылдыңыздар? Буларга Кара Суу районунун заң акими дагы келди. Айыл өкмөт башчысы дагы келди, айыл өкмөттү замы дагы келди, землемерлер келди, госрегистрден келишти, баардыгы келишти. Азыр бу өзү спорин жерде бу өкмөттүн жери. Экөөнөн дагы көз актинде көрсөтүлгөн эмес уну. Карасаңыз ошо экөөнө тең көз актинде турат ошо жер. Şu жер Hakikaten kerekten. Наркылардан кызыл линияга чыгып кеткен. Ооба, наркылардагы кызыл линияда 3 метр чыгып кеткен. Наркы коншудагы 3 метр чыгып кеткен. Баардыгы эми бул жерде бул айылдагылар зич жайлашканы үчүн ушундай 1 метр 2 метр ошондой арыктын бойлорунда ошо үй салып бала чакасы менен отурат да. Кудай сактасын, бирок эгер бул үйдү пожар каптаса, өрт каптаса да, мисалы үчүн кантип кирет? Мына ойлонуп көрдүңүздөр, мисалы сиз ушу айыл башчы катары. Мисалы бул эми мисалы ар кандай адамдын оюна келиши мүмкүн да, кырсык айтырып келбейт да. Кокус мына ушул үй өрт каптап кетсе, Кудай сактасын. Кантип кирет машина? Мен акылым жетпей турат азыр. Ошого биз дагы буларга түшүндүрүү иштерди жүргүзөбүз. Канча жолу айыл кеңеш депутаттары, имамдары, аксакалдар баардыгына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн буларга. Бул жерде пожарный ход, мисалы үчүн бул мына арыктан элдер суу алыш керек. Эртең водопровод токтоп калса, элдер шу акпаранын суусу, шундан суу ичишет, малдарыны сугарышат. Силер ачып койгула, бул жерди тосушка эч кимде укугу жок. Айыл өкмөт дагы, айыл башчы дагы, айылдын шу тургундар дагы силерге уруксат бербейт буну. Ачып койгула дедик. Эми өзү билермендик менен ана кошунан тосуп алды, мен тосушка эмне милдеттүү эмесминби? У тосту, мен дагы тосом деді. Эми бизге чейин алар 15 жыл, 20 жыл мурда тосуп алганда. Бизге чейин, биз айыл башчы болгонго чейин алар тосуп алышканда. Азыр күч келсе эмне ушулардын баарын алдырасыздар? Эми күч келсе, эми айыл өкмөт бир чечим чыгарып берсе, ошо бардыгы ачса ачылып кетет да бул өзү. Ачылып кетиш керек өзү, мизам чегинде. Ачыш керек. Эми азыр булар баягы чек берилбегенден себепте булар зич жайлаштырып бала чакасы менен отурат да. Бул жер сени жолуң эмес, наркынын жолу эмес, бул элдин жолу. Өзү мизам чегинде бул жол мындай чыгыш керек, о, до конца чыгыш керек. Чын эле мындай ачык айтканда билимсиздиктенби же болбосо кайдыгерликтенби бул мамлекеттин жолдорун өз билемдик менен тосуп алганда
Mına uşunu biz az jerinden başkalarga sabak bolsun eretdi. Mına uşunday kırdalдар bolsa, mına uşunday uçurlar bolsa aldın alыңızlar. Sözsüz türde mamleket özünün жерine eelик кылат. Ал эми жеке адамдар өзүнүн жерлерине укуктарына ээ боло алат. Мына бүгүнкү күндө мисалы бизге ЛТР мамлекеттик каналынын Швега программасына жазылган адамдардын арызынын негизинде сиздерге сабак болсун иретте тартып атабыз. Ошондуктан мына ушундай мамлекеттин жолдорун, мамлекеттин жерлерин, эс алуу бактарын, жана башка жерлерин басып алууда биринчи кезекте мыйзамдуулукту сактаңыздар. Себеп дегенде бул маселеге сөзсүз түрдө юридикалык баа берилет. Азыр биз маселенин калгандагы жактарын эмне болгон, азыр эмне болот, кийин эмне болот деген сыяктуу абалдарын сиздерге чагылдырып беребиз. Şu masala çeçilbaсын şune bolup atat. Kelip şu ayılbaşçı aytmakçı, şu kelip şu yerleri buzdurup, bulardan tilxatlar diye жаздырып алганбыз. Hayra topalan bolbayt boldu biz keliştik degen nimeleri var. Tilkatlarda жаздырып алгансыздар. Бирок ошого карабай эле өздөрү менен өздөрү кайра эле согушушат. Азыр 2-3 aydan keyin yana şu topalan, yana şu gögöy şu bolup atты. 72'ge yaqinlashib qoldi. Ha bu qarib qolgandan keyin endi to'y bo'ladi, o'lik bo'ladi. Bu 70 ga kirgan o'zining tug'ani say bilan jursinmi? Sayda ko'rdingizmi? Jursa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ha bu yerda kim ko'tarib ketar? Bu yer hammamizdan qolyapti. Aşında biz hozir oqsoqollar bilan keldik bardig'imiz. Aşında chechib qo'yaylik. Yo'l yo'q edi buga. Вообще yo'l yo'q ekan. Bu yoqda soy, bu yoqda soy. Bu yoqqa yo'l ishida buni. Boshqa iloji yo'q. Bu yoldu tosboş gerek kıskası. Ha? Bu yolda eski yol bu. Bularda ota buvasdan qolgan yer. Endi shu yo'lda ochib qo'ysa bo'laveradi. Endi ikkovi tug'an bu bular. Zokir aka, bu yer kimniki? To'g'ri gapiring. Buni otasini yeri. Otasidan qolgan yer. Konusda endi bu yer bundayda uka. Mana u yerdan 10 metr, 12 metr obulvat ko'sti yer. Buni yaxshi bilsangiz. Kanal bo'lganda burada. Buning kanal bo'lgan. U yog'i ham mashinaqa. Endi yer qisqayib odamlar ko'payishib, menda yaqin qilishi, uy solishib olyapti. Endi yo'lini ochib qo'yaverish. Ya baxmaladan nomusha ne gerek? Endi buni murosa keltirish uchun boshqa yerlardan ham chaqirish kerak endi bu. Mana o'rta joy. Hali biz burungi ayol hukumatlari bor, shuni dokumentlarni ko'tarish kerak-da. Mana shunda ham aniq bo'ladi mana ishlar. Hozir 1 metr yerga bo'lsa bu el hozir bir bilan kelishadi. Bu bir tuqqan bilan. Burada orasiga biz kira olmaymiz.